พารกรีเนอร์เก็บรับพกเก็บอังเดงเซงยังตุลารมเซนาปฏิเท้าเซงอภันกชิกิโมจาร์จิมปริเซกเมโมเรียลพาร์คลองกะปังไทยดอกมุกสินิมาหัวลง APHL เสียตุมหามาย Constituency Committee กิเซงฮามเรนเบนตันนนก็องดุงอิงลองอเบริกลังเบร์ฮิจิอาลองลีดุนตังโลKardam Karbi Prime Time long pen eli junality mungpi non birtang ton pen harjuik tha kidam tang pre ni phai cap ani pen ni phai krehini ani ansari hajan thon surya klamalong BJYM atum leadership training camp ke paman pona birta pherang ke anon terang pen birta nang pale labang so mai rustom teron pen kachipa hem phu pon maya long mai gi phalam the kladak pen so cheng rong hang pen si pachini pon mai long bang pharoi sira bang phokep so se yuwa morcha tum chetong dun la pen bang kripli resource person tum chetong dun si ason alam the jai pon rinti is Karbi Anglong district BJP mai phumati Karbi Anglong autonomous council em ratan teron KATC BJP dun mai phu roland killing em khon sing rong pi la pen sima rong hang pi pen cheng lok pinangan ke thegi ding adum chetong dun si RD doklong alam the kladak pen pachini pon rinti labang so leadership training kapan pon along yuda tum ki klem ki dam nang jia puthak sai chu tikia puthak songa rona puthak suarlo tum jakom kilong nang jia puthak Karbi Anglong autonomous council kachariya puthak la pen central state government pen sai nang ki pale puthak pen cheng lok pinangan nom the chethan chimum padupon Karbi Anglong along ta pharo isira trok kep rai sir kep angdeng seng yang tularam senapati kali ani chiki moduna birta kat news sa hamalong birta nang bale Haroi sira trok kep sir kep aningkan prekrehini ani henlo dimasa anokbe seng yang tularam senapati kali ani lo pini Haroi sira trok kep sir kep angdeng seng yang tularam senapati kali ani along pacheton tunsi Housing Progressive Society pen difu lamding atwar Hojaipur High School along isi kechiki moajai mek patusi seng yang tularam senapati akai la pen asaya puthak kachingwai aklong paledam di mahasaw mai bong pen chek long pinangan adim along ta tularam senapati Housing Karliani chikimo dun pusi gospel Housing pen pachini Churchim cleared up club arisoi jangatum chingrum si churchim prisek chikimo amir biria long kapang thaya sai ke padupona birta West Karbi Anglong khironi ha warpen nonjong birta nang pale bangso sayang dengalong bang thom kep so seri soi jangatum kunu pak ot kresi birikom jira lo kapang thaya sai kedeng Pinpur pon me kidam tang surihini rapho aningkan Karbi dimasa khaiso hiniang bong kacharbo hut labang so dimalong bang pliket tu se amuluk atumapan Karbi Anglong autonomous council bas humni ben Karbi akhaya phan ingwai pen kepas unsi no pak pen apran karbut adimlo lasi bang so dimalong non putak kirai komason aningkan wang ta priya chikluni phai krit proxiani Karbi Anglong arat chingrum sikachiki muasai dengpon tim clear up club pen nadak charchim la pen presek Sikimo along klamalong kam ki klempon sai pini ni phai kep arni charchim clear up club pen sai ki klempon pachun pon lo lasi tebang year ni pusame la clear up club hin pen kon anso se ka cherap dunia phasi bitum kisik pon lo lasi labang so national lalong national memorial long ke itu aningkan wang ateng si pining same ansu se ke pachun poni phansi sai klem pon bom la si pining le thota ka chiki mo pon je phan chisik chedang pang cheng pon bom lo bang so ni ka do ka ve Karbi Anglong arat ka chetong tun etchia phanta clear dap ka ma hin pen ka chuning ri pado West Karbi Anglong dongkamukam DSA conference hall along Karbi lo charli asong mate Samson akese pen pherang kiamai paduponsi son thoma kemang chunche pulote ingtang kring pen kache song paduponji pura sorkar phan kapachini pona berta pherang ke Kelvin terang pen berta nang pale son thoma kemang pen ke chengsia kemang ke Guwahati High Court along ST kota la pen third grade chukamar inghoi troxy kapa pleng along ST kalida khaya phan
kipipona puthak si khamkhe ponlo adun thu hinia bang ke election commission of india pen voter id verification asai ki claim ani kapathia puthak la pen ke thoma ke mang pon ke uniform civil code puthak khamkhe chipaklang ponsi pherang ke amai pen sarkar phan pachini lo on three issues, that is the quota de-reservation issues, voters ID re-verification issues, and the uniform civil code. So the press meet focuses on these three important issues. Firstly, quota de-reservation issue. In that case, we would like to express our serious concern and strong resentment over the notification issued by the High Court. It has come to our notice that the Honorable Guwahati High Court has issued a notification order dated Guwahati the 27th September 2019 with white memo number HC 37-8/2019/608/R cell declares that candidates in serial number 22, 23, 25, 29, 30, 31 and 33 are selected against ST quota because of the non-availability of candidates belonging to ST category. Hence, these vacancies are carried out to the next recruitment process. Pherangke amaya long Karbi lo charli asong tiripi amai mai pu Samson teron KSC Hamren district committee amai pu Bisnu teron lapen Arya sanghotum chetong dun di full over dila GLP school along preni phai krehiniani ani tilihinia porpen Karbi Hills Development Right Council asong kimi amhang kipat hek pona birta karnis pherang kepen birta nang pale Unity and Development pothe PN pen Karbi Hills Development Right Council asong kimi amhang pathek ponlo labang so song kachari jia phan Mongor Singh teranga phan maipu longkiring dia phan dun maipu Dar Singh teranga phan kongchun bang Arjuning hi aphan rap kongchun bang Krishno terona phan dihi dream bang Rajib terang aphan rap dihin ribang Jiten kram sa aphan bidisar Bainong dikathar aphan sai hem chun bang lapen Kadoka be bang koya tumaphan Klem bang puar pu pek bonsi Karbi Hills Development Right Council Asong kimi kepang tang ponji aphan lapen Aro amai keseng ponji aphan ta Kachisik pado lapen kopia posi song keseng nang kokma lahaya lamthe Phirang ke tumang no than bachini dun President nalang ni ganing jita joglo tapi nilitum labang so organization ki form mate ke deng pon ke la lo organization bang ke deng pik lo tema ini hala tumta claim lo pon puai pista me labang so atok anu ke lang pon ji la pen ason ki tu pik lang apa chin pon ai ke lang pon ai tu pik lang teme alang li tumta lang pon bom lo pusta me la pen ansu se ke lang pon pamika ji phansi ne tim bang ta long so organization bang ke seng pon lo memang mai Karbi Anglong ini develop lapen public distribution system chokche ini unequal distribution 30 department plus block development office that job card sampai alang tumhan happy po ayam tumhan ke kam hebile ang tum job card hem dia tu po job card happy po sampai alang ha passbook adam 200 people sampai hai bangke Indian constitution lang fundamental right is civil that fundamental law la ke contempt of fundamental right la bang ni tum la bang din thip tapi is bangke ni tum non bangke 30 department plus forest and special investigation team bunai la illegal appointment up thak dali aponi tum bangke isi dola illegal education non malam so por phan birta moington peksena Shopping Mall is a gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery,
men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor hinben Warsai Kemi Kipipon. Lasi lason Warsai Kemi along Ning Hangatum Ali Chuan Dunikha. Warsai Kemi Laki Chiklu John Trokopan Kapamada Seke Piponji. Lasi Apor Panhok Hip Pinpen Chloride Unisex Beauty Parlor along Patebogda Mignon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Difu Karbi Anglong. La Salon Soseka Chini Le Thojia Phan Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Wang tha wang ik tha electronic hormone ang litum ador kijum hek pen long pon ikji lase apor pacheton dun pen Warsai Kemi to endun iksana nang litum long pon ikji lake fridge long abrain LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV long abrain dolake LG Samsung BPL Akai washing machine abrain lake Samsung LG Haier lapen ke tutulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rong Parpi, Rong Road, Difu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihina mo biputot birta along wang tulo. Japra lang so jutang aklamalong cases ni hang thon suri hawar amai klebang pubang pila pen tirikam amai bang pubang pia tum chetong pet pen preni phai crazy ani tilihinia por choran isan ki chorap abirta bukajan pen pherang ke birta nang pale kidamtang preni phai pli ani pen ni phai troxy ani ansuri hini repressor cap aning kana baha cases ni hang thon suri hawar amai atum pening ko troxy ang deng jonel Karbi Youth Festival Japra lang so jutang aklamalong Hawar disonim sorong aje kapachun pon along ong dung arar tum cheto dun pen la ancho takali Karbi Anglong Autonomous Council em atum jagat sing ingti madhariya dhekal phukon MLA Dr. Nomor Momin Mongor Singh Kiling Joy Babu ingti lapen sarmen ingti pen chenglok kethe keding atum cherap cheto dun si mesen ingsam jin pen jaimek pachun pon lo pinitirika mamai ki pripon along alhisa puaman pen em jagat sing ingti Karbi Anglong Autonomous Council manpeng alhiaman pen cases tiripia me claim bang Mongor Singh Kiling VDC Chairman Resourcing na Lokhiram Rongpi Penchenglo Jutang Jubat Kaching Hon Kithe Kiding Atum Chetong Runsi RDP Dun Rinti Kewang Jia Ningkan Sita Ansu Se Kachirap Kachetu Dun Thek Jia Phan Tirika Mame Pu Resourcing na Chun Bang Hunaram Sing na
cases ni hang thon suri hawar ame pu romance sing na chun bang kang bura ingti lapen pajathang chun bang bisnu lek the atumpen pachuning ripa tu pontu Dokmuka cinema hall along Mungor sing teron pen kachari pona maya long alhi ka pachini lapen mai ki phalam the kladak pen sarkiri rong phar pen si apor enlo APHLC mai phuje ai ka thar alhi sar po man pen chetong dun pha pang jangal hi tum APHLC tiripia mai pen rajen timung sangpi ritugram sapi APHLC lamjai sar po angtong inti ka thar chupha alhi man pen rajestiso Kursing timung Daniel Teron Longkamar Bay Jiten Rong Pi Lapen Haragat Legislative Assembly Angkang Kleng Dun Kleng Sarpo Maipu Rajurong Phar Atum Chetong Dun Pen Bangso Maya Phan RDP Dun Pinia Mai Pen Mahamaya Constituency Angkang APHLC Song Kapang Tang Ponjia Phan Intang Kring Seng Pon Tang Lo APHLC pen thuke nilitum chini jokla chini lor alam lo lake nitum hem break long vek nang ji la phan lo APHLC ke claim ke la pen sik schedule pang tang i vek thek nang ji athema sik schedule pang tang i pulo tang te political power tuma rideng do vek nang ji political power rideng ke long ke la ke election hai nang ji la lo hai hete ilitum phan lota selam tu pu yok ta nang pu pe la pang selam ya ron ta ve election ke hai tum si lota selam nang ji anga non ke ilitum ke council election ka pedo la pen voter list ilitum tribe atum det a voter list selam nang ji council phan po bang se ilitum ke fight lo la pen high court nang chedon dun et lo order pi et lo seta ilitum election ke hai atum bang ke claim hai hedet lo la sila election ke hai atum phan papi sun tukra aka break kam ke claim hai atum law ating pen kam ke claim hai atum aphan pe hai hete ilitum ki vir lo la potsi la law ka selam voter list ka selam ke thang ba be kali lake itu ma akhei ka pivir we det japan ka pivir long ledet ka che dan un japan ka che song un japan ka che protect un japan si la lo selam nang yi pu hi mai long che don sar ben mongor sing terona phan mai phu rongbong be dun mai phu bura sing timung aphan kong chun bang krishna kanta kro aphan rap kong chun bang na ben bor sing timung aphan dihin rip bang apu pe konsi choklim a committee mahamaya angkang along APHLC song sengpon Sedang Hem riso yang long live Fairborn Cap long live Birik ketiki pen alit kelong chethek long si amreng constituency alo lang tuk thepi mulahin la pen badong hai hu arong ada tumpina an ketiki chihung theklong aruiwang ta hamrani tialong angsom abirik ke jordo lahaya birik lake kaslam a or pen le ketiki kali puchini si hojai nonggaw beha klembang atum aniwang ta hamren ahitia long pen kipon kachiti theklong Hor pipepin pen la pen inglong abirik so muchet pupen ajok mesen ador pen chojorlong pusi pinangan bihak lem bang atum pen amata ningje Kat news pen hamren hithi kimi birik ke jorla pen kinamatumalong chetong dun si birik katiki la pen kacho jor cholanga puthak ahok alam kachini dunji aphan kachihut chiput padudun kachini dun ateng ke inglong abirik katiki la poan sungse ang parda thangnat aho or ki pinangji ta ave muthe rampan pen me kai pamenangji pusi katiki abang pupen than tiki peme pulote chiri sia berik iruyalong bosta plipo an liklong puta than na pen ipong ki aberik ningkan hini ki thoman ta do puta inut berikati ki abang puchi song kathar badong rong asor pen than asi chiri si an tiki pulote irui pen sika suri trok an long pusi chihu chiput ahut long pon katiki 2016 long pen nang lila ipong ke wan lin kon an wan long kenet ong yeso klem somo banga tholai si pena ningkan de chiri pharung si klem lup lete thoila hini chiri si klem lup lete thoila phli lai phong ke wan la hadi go la lu la ningkan siben batai ko an lik long ningkan isi pen chukloyon pene batai hini lik long klem ko anaki sung ma joy kema kenet sung uge kali sung se la det tong ati kima ma sok long se kapitun ma kene la det si tiki ne non kidam tang ande pele ho or pinang ma hor pipe la pan po me kai po te rit po nong po ya
la sibiri katiki penta mithanga hemtun kachubuche phan isi mesen atwar pudam un ang pada beri katiki pen thang nat kana hok ave athe hamren hithi an leke wanute kai amasi beha ke klem atum ing hong prong kachinia tengki hamren abirik nang dap pik puta beha ke klem atum pen hingje oh nangoตั้งแต่นางเลี้ยตุ้มลาสปอนลิงแต่นำไทยดิ nam thai คนนั้นเราต้องไม่ปนแก่ ni tum ke pon ke pu thoya hin los ke pon ne sta ni tum ang hapan che pon dun hormu do e hot prote la be pari tum hasilon proteti นนมาดาจุมอิลินเป็นคนนั้นเราเป็นนำบอมทำเรน non nam bom ke sarikuri ador aluai hu chulom lam ke pharuan ta dam non alam ke sarikuri ve tho แต่นางเลี้ยตุ้มบางอีเบริกที่เป็นอะไรดูหรอคุณดิ brigati ki penali do pinana tum ke la bostai si ke kachoklem la adang thiu tum ke phoi ke li bostai si bostai ni lan an lik po ke la ke adore do hot prote bostai si long si suri ni suri thom long Inquire trok siang deng jonel Karbi Youth Festival tekelang jon cases jona tumpen rasingja klam along kibi pon surihini rakri sirkep aningkana bahamis tekelang jon fashion show nurak klapa tumpen patri piponsi preni phai trok sia jopen tekelang jon cases jona maipu tarun taro phan pangpu ponsi ke cipate mesen pen kababan pon abirta nurak klapa chithang chun bang Thomas terang pen kadnews sayamalong birta nang pale Miss tekelangjun fashion show long kacipate dun asamia tumbang pleke pra isido laswang bong pen ang dungkiti angkung along kiledun along abang phi atumbang ingkora pho tumdo bang kora phoang bong pen ingwai pon thusi pininga ningkan mate surihini rakresir kep aningkan apuna chakkichok lim asami miss tekelangjun surihini rakresir kep ke haya bang phi sami jintalin lekte pisi ke ha anong e chipalong ponlo first runner up sami asalin hansepi second runner up Sami Mir Soti Sopi, Miss Photogenic and Miss Ramwalk, Sami Jasmine Phangchopi, Best Costume, Miss Popularity Social Media, Sami Sangjili Rongpharpi, Miss Best Smile, Sami Asalin Hansepi, Best Fashion Icon, Sami Serbin Kropi, Miss Beautiful Hair, Sami Mirdan Teronpi, Miss Glowing Skin, Sami Mir Soti Sopi atum henlo. Labang suka cipate along ajaj atum lake, Sami Jharna Teronpi Chief Judge, Sami Clarlin tok pipi sotro tisu lapen amorong pia tumpensi langchari dunlo labang suka cepatnya lo pinangan kithe kidingan tum cetong dunsi RDP dun kau pa song kiseng cheng kong chun bang babu sing terang arong chivoy tanglo alang lika chivoy abirta kilong pen non kachari bom kau pa song ame pu mohon teron pen kau pa bitung atumapan japon linsi karitang babu sing terang ahem an palidun Kaupa song mahang kipat hekcheng kong chun bang babu sing terang preni phai crazy ani ada por phai sir kep apor sangtet chu endam jui pusi arjulong si kaupa teripia mai bu mohon teron pen japon linsi karitang babu sing terang ahem an palidam si alang lia kardom chomring mek ke parappa meje phan kaupa song atum pen anam adom pidun Karbi Prime Time mangkela pon skang ton pekla do metak me kurwang thu